Pelawar Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kawai kalam kami kebelatip kerteng kum kakong Jini Suklan nagasnong Haidong kasnong kabahap hapo ka East Yante Hills District kalayo pan pelat ya iwe konlong ba dang sukha haka arp kantai ter uyayong araja punrio ya ibala shu no dagi kimi kikpa kat kum kurwo pelapha do Superintendent of Police ka East Yante Hills haka arterik ujemang araja punrio la pente baini konlong lara syasut nga CHC ban le ya ka medical check up ba nakaliang ki pulit kila register case hakle riat Women Police Station hapo ka section 93 BNS. Angni kusak ajakku, angni ajak ongani ko mesoka. Ang habag kaktin ka im kajay benriu ka im. Kaladon kata kami Mikhalia Language Act na doon nam arajasang kuman pensisyano kan. Ba men hakani ka country tari jong ubnaya yong kabamut na tao April arhaja April. Na kajing penbana officially ba lasim ya kaktin kasih ke jongi bat kom juru kita ki garu bat kaktin garu lasim ya kakom kataka official language. Ngasngungu burung ya kan kasih atau society batru kumju ya ka acik literary society kiba submit ya ka memorandum sya ke government departmentally ngakot meeting mana haka bengyong di study nadu ka law department nadu ka arts culture nagi department kiba per ngia discuss ngaong tongin talk ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ya katuga ak barin bat ngin warna no daka ni kaway ko mangai daka bengyong Meghalaya Languages Act Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Kan di direksi nama baca kunci sih nama oleh mungkin nama dia atau interview aku baca kunci nama dia mungkin cara bilang nama tak cakap yang Nilai kuat syaba kaktin jungi kan yo no ka jing itu bokpura par khantam kan rong ka khanet ka bokpura nri kalong bade umau jam ubaningkong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban kaktin kasi bat kaktin garo kan long no kata kaktin bokpura jong gejela